nuko muri iki gitondo abayeho imirwano yahujije FRDC ndetse na twirwaneho hari yaho bita ku Mugeti, ubwo nubundi bakozanyijeho karahava. Turaza kuyavimuzi aho naho ejo nubundi barashe nubundi umusore w'umunyamurenge kubw'inzigo gusaba muziza ubusa, bamurasira nubundi hariya aho bita ni imbere ho gato ni mu birometero bikeya, aho bita mu Mitamba ahitagwaho. Uyu munsi rero hakaba habaye urugamba naho rudasanzwe, tuza kuyavimuzi se cyangwa tuza kuyarambura. Duhita dusimbukira nubundi no nejo nubundi urugamba rwabaye hariya aho bita muri Mukoko. Uko nubundi matoke nuko byagenze nuko babivuga bamwe na bamwe nubundi bari hariya kuri ruya rugamba. Duhita dukomeza nubundi tusimbukira muri Nord Kivu, mu ntara y'Iburasirazuba bwa Kongo, aho nubundi urugamba naho rutari goroshe, aho bita Rubero bakaba barabakubise cyane, barinjira bita Runyansenge, barinjira nubundi nari aho bita kuri Lac Edward, barakomeza bakaba twatuvugana bageze mu ntara ya Ituri. Tuhita turangiriza amakuru yacu nubundi turaza kuyarangiriza nubundi aho bita Ikaziba, aho intare za Sarambwe se AFC ziyobowe nubundi na Colonel Wilingoma, ubwo yageraga hariya nubundi hariya aho bita nubundi Bushi muri territoire ya Warungu. Turaza kuhabageza naho tubagezaho n'amakuru nyine uko byari byifashe. Twongeye kuba ikaze mwese abakunzi ba Joshua Entertainment aho muherereye hose mudukurikirana. Reka tubashimire muri ab'ingenzi kuri twebwe mwe mufata umwanya wanyu, abari Iburasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo n'Amajyaruguru. Reka tubasuhuze tubirizaho abandi tubaramutsa bitewe naho uherereye udukurikiye. Reka tugushimire wewe wamaze gukora subscribe kuri Joshua Entertainment ndetse na Rugenza TV, muri abagaciro kuri twebwe. Ndetse nawe uri kutureba utarayikora, tugusaba kuyikora kugira ngo dukomeze tubane nubundi mu biganiro ndetse n'amakuru tubagezaho bya buri munsi nkuko twabibemereye. Nk'ibisanzwe rero turi kumwe na Rugenza TV, reka nubundi mwiyegereze duhita dukomeza nubundi kubana nawe muri aya makuru tugiye kubagezaho. Urakoze cyane bwana munyamakuru Joshua Entertainment, kwikaze udahwema kutugaragariza bwana munyamakuru, uruta kwisa umushitsi ntirubaru rwawe bwana munyamakuru. Ngayo nguko twakwinjira mu makuru yacu y'iki gicamunsi. Urakoze cyane, tudatindiye rero abakunzi bacu n'ubundi reka duhite twinjira mu ngingo z'ingenzi z'aya makuru iyo mugoroba cyangwa se kino gicamunsi. Urakoze cyane bwana munyamakuru Joshua Entertainment. Amwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru tugiye kwibandaho za tariki 6 z'ukwezi kwa gatanu 2025 nuko muri iki gitondo abayeho imirwano yahujije FRDC ndetse na twirwaneho hari yaho bita ku Mugeti, ubwo nubundi bakozanyijeho karahava. Turaza kuyavimuzi aho naho ejo nubundi barashe nubundi umusore w'umunyamurenge kubw'inzigo gusaba muziza ubusa, bamurasira nubundi hariya aho bita ni imbere ho gato ni mu birometero bikeya, aho bita mu Mitamba ahitagwaho. Uyu munsi rero hakaba habaye urugamba naho rudasanzwe, tuza kuyavimuzi se cyangwa tuza kuyarambura. Duhita dusimbukira nubundi no nejo nubundi urugamba rwabaye hariya aho bita muri Mukoko. Uko nubundi matoke nuko byagenze nuko babivuga bamwe na bamwe nubundi bari hariya kuri ruya rugamba. Duhita dukomeza nubundi tusimbukira muri Nord Kivu, mu ntara y'Iburasirazuba bwa Kongo, aho nubundi urugamba naho rutari goroshe, aho bita Rubero bakaba barabakubise cyane, barinjira bita Runyansenge, barinjira nubundi nari aho bita kuri Lac Edward, barakomeza bakaba twatuvugana bageze mu ntara ya Ituri. Tuhita turangiriza amakuru yacu nubundi turaza kuyarangiriza nubundi aho bita Ikaziba, aho intare za Sarambwe se AFC ziyobowe nubundi na Colonel Wilingoma, ubwo yageraga hariya nubundi hariya
aho bita n'ubundi bushi muri territoire ya Warungu. Turaza kuhabageza naho tubagezaho n'amakuru nyine uko byari byifashe, tuza kurangiriza kubagwana shaka bwana munyamakuru amakuru yacu ngayo nguko. Urakoze cyane. Izo rero ni zimwe mu ngingo z'ingenzi tugiye kwibandaho muri aya makuru yacu. Dushimira abadukurikira bose, abadahwema kudukurikira. Reka tubashimire rero mwe muri kubana natwe muri uyu mwanya. Reka kandi dushimira abantu bose bakora komanteri kubwo ibitekerezo byanyu ndetse n'inyunganizi zanyu, turazisoma kandi tuziha agaciro. Rugenza rero reka nongere kandi nkwiyegereze duhita dukomeza n'ubundi n'amakuru. Duhere ku Mugeti aho habyutse haba imirwano itoroshe hagati ya Twirwaneho na M23 aho byari bihanganye na FARDC. Breaking news munda y'isi, amakuru tosanga handuretse kuri Joshua Entertainment ndetse na Rugenza TV. Ibyo binyamakuru kuko twabibemereye tutaryama tudasinzira, tubakurikiranira hafi na hafi amakuru yo muri ya misozi y'iwacu. Tubibutse ko rwose wowe udukurikirana uko bwije nuko bukeye gukora subscribe, shares na comment ndetse na like kugira ngo ibiganiro byacu biza bikugereraho ku gihe. Uyu munsi rero mu gitondo niho habaye urugamba rudasanzwe ubwo rwahuzaga intare za Sarambwe namwe na leta ya Kinshasa iyobowe na FARDC zivanze n'ingabo z'abarundi na coalition Wazalendo. Ubwo bateye baturutse mu bijombo, noneho ingabo zacu zimwe n'ubundi zari ari ku Mugeti. Ubwo ndavuga abana birwanaho amadubu y'umurenge, bakaba bagwaniye hagati y'agasozi n'ubundi kareba ni hagati n'ubundi yo kumurambza ndetse na ku Mugeti. Tubibutse ko kuba n'uwenda batazi kare agace ko ku Mugeti na gace gatuye navuga hagati y'imihana myinshi. Ku Mugeti imbere hari kwirango n'ubundi aho bita kwirango, hepfo n'ubundi hari za Murambza, ino hakuno hari aho bita n'ubundi Mugahuna ndetse no hepfo n'ubundi hari aho bita mu Kajembwe. Urumva n'umuhana uri hagati uzengurutswe n'imihana myinshi, hepfo n'ubundi akaba no mu Kagogo. Urumva iyo mihana yose izengurutse n'ubundi ku Mugeti bwana munyamakuru. Ndetse hari na bene wacu benshi babasama naho niho batuye kubatari bazi ubwoko nuwa nabasama abo nibo twebwe. Ku Mugeti rero hakaba habaye urugamba rudasanzwe muri iki gitondo. Ubwo rero bahuriraga hagati na hagati rurasakirana. Ni urugamba rwabaye akanya gatoya ariko ku buryo bahise basiga mahiti 7 ingabo za leta bayabangira ingata amaguru niyo tuvuga. Nako nudukona amaguru agira intare za Sarambwe na Twirwane babakozeho babakoramo umukwabu ku buryo basize izo ngemu bafatiye n'imbunde zitari nkeya. Naho n'ubundi Twirwaneho byayirakaje haganejo kuwa mbere. Ubwo n'ubundi abagabo bari bimanukiye barimo bagasegege barimo nabandi bamanuka rero basa nabagiye n'ubundi hariya mu Mitamba. Ubwo bageraga mu Mitamba bahuye n'ubundi n'abasirikare bakatanya maze cyangwa ba FARDC n'ubundi bari muri ya regiment n'ubundi yo mu bijombo. Nibwo bahise nta n'ikintu bavuganye, baramubwiye ngo niyicare, akicicara baramurashe agwaho bwana munyamakuru. Aho na hejo nibwo bagerageje kubirukaho, umwe arabacika bafata imbunde zabo, ingabo z'abarundi nizo zabafashe. Ariko buriya ndaho bari navuga ko ntababafashe kuko bose bafatikanyije n'ubundi umugambi n'ubundi wo kwica umututsi se cyangwa umunyamurenge. Tubibutse ko bwana munyamakuru izi mpfu dukomeje kugira n'Imana yo mu ijuru, tukaba dusaba amahanga. Tumaze imyaka 8 aho ubwoko bwacu bw'abanyamurenge hamaze gupfa amamiliyoni n'amamiliyoni y'abantu. Tumaze gupfusha abantu barenga za magana, bapfa bazize uko baremwe, bapfa bazira ubusa. Wumve kubyukuri nguyu ngenda yazize ubusa ejo rwose kubera gusa umutima mubi n'ishari n'ubugome bubokamye baramwica. Tubibutse rero kwa kagace n'ubundi aha ku Mugeti ni muri territoire n'ubundi ya Uvira
niho habereye imirwano mu kanya gashize. Ubu twatuvugana abana bahetse isezerano bakaba bakomeje n'ubundi kuririmba intsinzi, baririmba ngo intsinzi abana b'Imurenge, intsinzi abana b'Imurenge, ngo tuzahora turirimba intsinzi y'Imurenge. Ibyo bakora byose ni ukuri. Uru rugamba bwana munyamakuru barasevurwa leupa, uru rugamba tuzorutsinda kandi tuzorutsindana n'amafyeri menshi na sikise nyinshi, ndetse abanzi b'ubwoko bagenda amatambi bibwira ko Imurenge hazoba umwirare baribesha cyane, amazi yarenze inkombe. Imurenge hazobaho n'abanyamurenge bazobaho kandi ntabaza bapfira gushira bwana munyamakuru, kubera kuko Imana nayo ntizobyemera, kuko nabo barapfa. Nubwo batwica twebwe turi ba minorite, ariko ibo nubwo uko babangana gute ariko nabo barapfa. Ngayo nguko ayo niyo matokeo y'urugamba rubaye mu kanya gashize hariya ku Mugeti. Ayo na makuru tosanga n'ibindi binyamakuru abandi baza kuyavuga, twebwe kera twagize gute twamaze. Izo nimbone za Joshua ndetse na Rugenza TV zita zitugerera ako kamwanya. Muri andi magambo tuba turi kuri shande bataye, nuko tutavuga byinshi ariko imbone zacu ziba ziri aho ngaho ku mututu. Ngayo nguko duhita dusimbukira tukiri mu Minembwe, dusimbukire n'ubundi ku rugamba rwabaye ay'ingabo n'ubundi za leta zifatikanyije n'ingabo z'abarundi n'intera hamwe ndetse na coalition ya Wazalendo na Mayimayi, ubwo bateraga n'ubundi bwana munyamakuru, batera banyuze kwa Murima bazamukana Mukoko, bagiye kurenga abana bababonye bagwa n'ubundi muri ambushe yatwirwano na M23. Bararashe mu buryo babakuye imbunde nyinshi kandi zikomeye, ndetse babakuraho n'ibyombo, basigaza amahita aho ngaho, ndetse n'abandi benshi bafatwa za mateka kurya barasa n'ubundi amasasu yo guteba. Hakomerekagamo umwishwa wanjye niko nabibabwiye nijoro, akaba yatabarutse ariko yagiye nk'intwari, tuzomusanga aheza ni mu ijuru rwose. Afande niwe wari ukuriye n'ubundi batayo hariya, yari umuntu ukomeye cyane nk'amajoro, yari majoro n'ubundi, ariko kandi yakoreye igihe ciwe, yakoreye igihugu mu gihe cye, buri muntu n'igihe ciwe. Dawidi ngo amaze gukorera, amaze gukora imirimo yiwe, ngo amaze kuyirangiza agira gute aratabaruka. Rero intwari ntizipfa, intwari zizohoraho, tuzora twibuka intwari z'Imurenge, abafuye bazira uko baremwe, bafiriye ubwoko. Yemwe banyamurenge namwe banyamurenge kazi mudukurikirana, muhaguruke dutabara ubwoko, haba ari mu buryo bw'imisanzu, haba ari mu buryo bwo kuririra amahanga ngo mukomeze muririre, aho n'ubundi ingabo z'abarundi zikomeje kuzamuka ku bwinshi, n'ubu nyine ngo zigiye gutera n'ubundi abaturage bigwanaho. Tukaba dusaba amahanga ngo batubwire icyo izi ngabo z'abarundi zazijaho hari Murenge, nta gataka kabo gahari, nta kepfo ka ruguru, rwose tukaba twiyamye ingabo z'abarundi zazija n'ubundi kumara abana bari hariya. Usibye ko barakorera ubusa, twavuganye ndetse na bamwe bari hariya batubwira ko rwose muhumure, icyabazanye bazocibonera bonyine, watagiyoneye ako amaco yawe. Ngayo nguko rero duhita dusimbuka Katogota umunsi w'ejo nabwo kandi ariya muri Plaine de la Ruzizi habere urugamba rudasanzwe. Matokeo kugeza n'ubu nyine ngo mayiti ntizifite umubari, ziri hariya, ziri mu ngabo za leta n'ingabo z'abarundi ndetse n'ingabo za FDLR na coalition ya Wazalendo, bamayi n'abandi bari bafatikanyije basanga hariya Katogota. Rero nabwo kandi babiteguye, ubwo babakoragaho, babakorera umuti, barabadisciplina mu buryo ku buryo ngo n'urugamba rushobora kuzandikwa mu mateka y'isi. Ku rugamba rwabaye ejo tariki 5 z'ukwezi kwa 5 2025 hariya Katogota, ubwo basangaga intare za Sarambwe ndetse na Twigwaneho bari maso, ndetse bakaba n'ubundi barashe umwe wari warigize igikomererwa cyane mu bafurero, uwo bita ngo ni Makanaki rwose bwana munyamakuru, akaba yarashwe. Ubu ngo yahungiye, akaba bamugejeje Buvira ngo ndetse akaguru kamwe karashobora kuba katagiyari, kuko ngo amadubu rwose y'Imurenge ngo yamurebeye muri jisho amukorera igitangaza. Yitwa Makanaki Kasimbila John,
rwose nawe akaba ameze nabi. Ngayo nguko bwana munyamakuru, umwe n'ubundi mu bapfurero bari bakomeye hariya, bari bafite ikigo, ubwo yaramanutse Buvira agiye gufata amafaranga yo kwishura n'ubundi abarimu, arazamuka ngo aje kugera Kiriba, ati rwose nduyaducikana, nibwo guhita bamurasa baramwicira amafaranga barayamwaka. Urumva nabo bonyine bakomeje kwicana, ntacyo twababwira, nibakomeze nabo n'ubundi na nyina wundi arabyara. Ngayo nguko bwana munyamakuru, duhita dusimbukira n'ubundi tuza gukomeza, reka duhita dusimbukira Rubero, aho matokeo n'ubundi yejo nguko twari twabibabwiye ko hari urugamba rukomeye. Rubero ikaba yabaye tombe yose, territoire ya Rubero yose uko ingana yabaye tombe, uduce twose aho bita za Runyansenge, hafi no kuri Lake Edward hose. Ubu yarindira ikomeye cyane, yaririmo n'ubundi abari barigize amashano, ubwo ndavuga intera hamwe zishe mu Rwanda mu 1994 niho bari bagomangiye, ariko umunsi wejo bahuye n'uruva gusenya bwana munyamakuru, ubwo babakubise babakuraho imbunde nyinshi, bahasiga ngo nabo mahiti zitagira uko zingana. Ubu twatuvugana Rubero yose ikaba yarabaye tombe, iri mu maboko n'ubundi y'abana bahetse isezerano. Tubibutse ko Rubero ariho hari hasa nk'arindiri n'ubundi yarisa nawe yarigoye n'ubundi hari za Masisi. Andi makuru nuko Masisi ubu nyine ibikorwa remezo bikomeje, aho imihanda n'ubundi bwana munyamakuru ikomeje gutengenezwa kwa wingi, imihanda rwose ikomeje. Umuhanda uva Masisi na Warikare uri kubakwa, ubu ni guduro rwose, ubu ni guduro rwose, ni umuhanda utasanga handi bwana munyamakuru, umuhanda mwiza rwose ku buryo ari umuhanda w'ikinyejana. Urumva turabishimira M23 ndetse na Twirwaneho ku bikorwa remezo bakomeje gukora. Turabashimira cyane ku de chapeau. Duhita dusimbukira bwana munyamakuru n'ubundi ku makuru y'Ikaziba, ubwo Willy Ngoma wenyine yimanukiye aje kureba Ikaziba koko ko hafashwe. Tubibutse ko Kaziba yari imiriye strategique mu buryo budasanzwe, uri hari Ikaziba worasi Burundi, worasi Buvira, worasa Mukamanyura, worasa ya Luvunge, worasa Runingu, worasa muri Sange, worasa Inyangezi, worasi Bukavu, worasa n'ubundi aho biti Ruhinja, worasa n'ubundi ukomeje za Rwindi, worasa ni Mwenga, worasa ni wacu Murenge. Nuvuga ngo ni inzira mbese ni centre igizwe n'inzira zitatu. Hari inzira izamuka, ukazamuka ukarenga za Gitembe ukagera za Rurambo, indi ugakomeza ukinjira bita za Ruhinja, ukinjira Igwindi, ukababona komeza ukinjira n'ubundi aho biti Mwenga. Hakaba n'indi nzira ikomeza umanukira uja za Uvira unyuze za Kiryama n'ubundi muri ya misozi, umanukira n'ubundi ariya za Kamanyula. Nukuvuga ngo baratakaje, byarababaje, yaba ari abarundi, yaba ari abakongomani, yaba ari wazalendo, yaba ari intera hamwe, kubakuraho kari agace kandi kari agace karimo indiri nyinshi, karimo intera hamwe nyinshi, abicanyi benshi niho bari, ariko intare za Sarambwe zikaba zaragafasha. Ubu Willy Ngoma rwose bamutambagije, aho yagiye azenguruka ari kuri Kiliziya Katolike, aho yagiye mu bitaro agenda babwira ngo twebwe nta kindi twifuza, nta kindi dushaka uretse n'ubundi ko amahoro agomba kuganza, kwa amahoro ariyo twifuza muri iriya misozi rwose yiwacu, aho twifuza ko hakomeza kumera neza. Ngira ngo twaza n'ubundi kuyabereka n'ubundi vol de leurs biens par des militaires burundais et des FARDC en alliance avec les groupes génocidaires FDLR et Wazalendo armés par le gouvernement congolais. L'armée révolutionnaire congolaise a repris le contrôle de la cité stratégique de Kaziba. Nous sommes dans la province du Sud Kivu. Peut-on parler d'une paix totale dans cette cité désormais sous contrôle de l'armée révolutionnaire congolaise, le M23? Victime de violences depuis longtemps, cet hôpital de Kaziba respire désormais la paix grâce au M23. Sur place,
La population remercie l'engagement du M23 pour ramener la paix durable en République démocratique du Congo. Le nouvel ordre abaganga. Nous sommes le 5 mai 2025. Nous sommes à l'hôpital de Gaziba. Comme vous voyez, l'hôpital est intact. L'armée révolutionnaire congolaise a préservé l'hôpital. Tout est là, les matériels en bon état, tout est en ordre. Les Zalendo qui ont pillé la cité et ils ont apporté quelque chose à l'hôpital. Mais tout est sécurisé, tout va bien. Ibintu byose ngo bimeze neza, umutekano ni wose. Imvura yaguye ngira ngo turabibona aha rwose yasuye ejo n'ubundi ibi bitaro ababwira ko n'ubundi ati ndashima intare za Sarambwe kuko umutekano ni wose, ati bitaro bimeze neza, muzoza muhembwa, imiti irari ku bwinshi. Urumva ko igihugu carafashwe gusa arabura gusa, ngira ngo wanabibonye na Obasanjo kuntu yababwiye ko akeneye ko hobaho leta n'ubundi ya ko agomba kubaho n'ubundi mbere yuko bakomeza ibiganiro, ko agomba kuba n'ubundi leta y'inzibacuho. Kuzo kuri urumva ko nigaho igihugu cafashwe bwana munyamakuru arabura gusa quelques éléments ariko igihugu carafashwe. Uduce twinshi dukomeje kubatombe ibuvira. Twagerageje kuvugana n'imbone za Rugenza ndetse na Joshua batubwira ko bitarenze iminsi 3 bazotubwira amakuru y'impamutse cyangwa amakuru y'ukuri kubijanye n'akariya gace ka Uvira. Ngayo nguko rero dushimira abantu bose mwari mudukurikiranye hirya no hino, tuza kubaha andi makuru mukanya. Aya yari update y'uyu mugoroba. Tubibutse gukora subscribe kuri Rugenza TV ndetse na Joshua Entertainment kugira ngo ibiganiro byacu bizabihora bikugerera ku gihe. Hanyuma rero tubibutse ko uwari ku buhanga bw'ivyuma ni Joshua Entertainment, kuri microphone mwari kumwe na Rugenza TV. Amadubu